Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, aho dukurikiranira uherereye, reka tuguhe ikaze. Ni amakuru aramutse agarukwaho, ni inkuru yaramutse igarukwaho n'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru rero akomeje kugenda agarukwaho hano muri kino gihugu cy'u Burundi, y'umusirikare w'u Rwanda waje gufatirwa ku butaka bw'u Burundi, ndetse kugeza magingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko uyu musirikare w'igihugu cy'u Rwanda wafatiwe mu gihugu cy'u Burundi afungiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ese mu by'ukuri uyu musirikare yaba yafashwe mu buhe buryo? Ese yafashwe nande? Ese kuki yaba yinjiye hano kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi bikarangira aje gufatwa? Ese ubu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwo bwaba butangaza iki kuri iyi nkuru y'uyu musirikare waje kuba yafatirwa hano muri kino gihugu cy'u Burundi, dore ko RDF igisirikare cy'u Rwanda nacyo cyasohoye itangazo nyuma y'uko u Burundi busohora itangazo nabwo ko bwafashe umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'igihugu rero cy'u Rwanda cyangwa se RDF nayo yahise isohora itangazo ku bijyanye rero n'uyu musirikare waje kuba yafatirwa hano kuri buno butaka bwa kino gihugu rero cy'u Burundi. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire umuzi n'umuzingo muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 25 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Mbere y'uko rero tugaruka kuri iyi nkuru y'uyu musirikare waje kuba yafatirwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se umusirikare w'u Rwanda wafatiwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, reka tubanze tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Reka tugusabe rero gukora share byibuze aya makuru yasangize abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Reka rero tugaruka kuri iyi nkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ingabo z'u Burundi binyuze mu itangazo zasohoye zivuga ko hari umusirikare w'u Rwanda warenze umupaka arafatwa, akaba rero afungiye mu Kirundo mu gihe hagikorwa iperereza. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari umwe mu basirikare bacyo bafatiwe rero i Burundi. Bikaba bikubiye mu itangazo rero ryaje kuba ryasohorwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB kivuga rero ko bataliyoni ya 311 y'ingabo zirwanira ku butaka mu gicuku cyo kuwa 24 Nzeri 2025 hagana saa 6 z'ijoro. Birumvikana ko rero uyu musirikare yafashwe kuri tariki hagana saa 6 z'ijoro muri komine Busoni, intara ya Butanyerera. Akaba rero hafatiwe umusirikare w'u Rwanda witwa Sergeant Sadiki Emmanuel. Birumvikana ko rero uyu musirikare w'u Rwanda waje kuba yafatirwa kuri buno butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari Sergeant Sadiki Emmanuel. Uwo musirikare usanzwe ari umushoferi ngo yambutse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi anyuze ku nzira y'igitaka iri hafi y'umuhanda RN14 Gasenyi Nemba. Yafashwe n'abapolisi ba Gasutamo amaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi muri metero zigera muri 700 nk'uko u Burundi bubivuga mu itangazo ryasohowe n'igisirikare. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko uriya musirikare yasobanuye ko yaravuye mu kabari
birumvikana ko uyu musirikare rero nubwo yinjiye ku butaka bw'u Burundi ngo yaravuye mu kabari kari hafi y'ikigo cya gisirikare cya Gako mu Rwanda, akaba rero ngo yaje kuba yibeshya inzira. Kuri ubu uyu musirikare akaba afungiye mu Kirundo aho igisirikare cy'u Burundi kivuga ko rero gikomeje iperereza. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF rero nabwo bukaba bwagize icyo butangaza kuri uyu musirikare rero waje kuba yafatirwa hano kuri buno butaka rero bw'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwemeje ko hari umusirikare rero witwa Sergeant Sadiki Emmanuel usanzwe ari umushoferi mu ngabo z'u Rwanda rero wafatiwe ku butaka ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi wa Nemba Gasenyi. Birumvikana rero akaba yaje kuba yafatirwa kuri uyu mupaka. Itangazo ryashyizwe hanze na RDF rivuga ko Sergeant Sadiki Emmanuel yafashwe na polisi y'u Burundi akaba afungiye mu Kirundo. Urumva ko icyo igisirikare cy'u Burundi cyaje kuba cyatangaza mu itangazo basohoye n'ibyo RDF nayo yaje kuba yatangaza mu itangazo isohoye ry'umusirikare rero wayo waje gufatirwa rero hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Urumva ko bitanyuranye, byose birasa. RDF rero ikaba ivuga ko iri gukoresha ibiganiro kugira ngo uriya musirikare abe yarekurwa. Itangazo riragira riti RDF iricuza igikorwa iki mu bikunze kubaho ku mupaka, none turateganya ibiganiro by'ingenzi na guverinoma y'u Burundi kugira ngo uwo musirikare abe yarekurwa. Ubusanzwe u Burundi bwafunze imipaka yabwo mu Rwanda, ariko birasanzwe ko umuturage kuri buri ruhande yayoba inzira akisanga ari mu kindi gihugu kuko nta mazi abitandukanyije hamwe na hamwe. Urumva nyine uyu musirikare nubwo yaje kuba yafatirwa hano kuri buno butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nta kindi kintu kibi kibyihishe inyuma, ahubwo nuko uyu musirikare yaje kuba yayoba bikarangira rero yisanze ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Reka rero tube twamwifuriza ko yaba amahoro ndetse akaza kuba yanarekurwa mu gihe ibiganiro hagati y'impande zombi byaba bikunze bikagenda neza. Reka rero dukomeze amakuru yacu, twigarukire rero ku makuru akomeje kugenda agarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 25 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Makuru yacu rero reka tuyahere hano muri Uvira. Amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko hagaragaye umurongo munini cyane w'ingabo z'umutwe wa M23 zirimo zirerekeza hano rero muri zinkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe nanone imirwano igikomeje aho mu rukerera rwo kuri tariki ya 25 birumvikana mu masaha ya saa 8:30 z'ijoro zishyira saa 9 hakaba habereye rero imirwano ikomeye cyane mu gitero gikomeye cyaje kugabwa ku ngabo z'igisirikare cya M23 kigabwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi Wazalendo ndetse na FARDC. Aho kugeza magingo aya rero hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Biravugwa ko rero ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakomeje kugenda bakomerekera muri iyi mirwano ari benshi. Gusa igitigiri cyangwa se imibare yabaje kuba bakomerekera muri iyi mirwano ikaba itaramenyekana. Reka rero dukomereze amakuru yacu
muri teritwari ya Nyiragongo. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Ni igitero gikomeye byakomeje kugenda bigarukaho ko cyagabwe hakoreshejwe drones za kamikazi ndetse na Sukhoi 35 su ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko rero muri teritwari ya Nyiragongo abaturage bagera muri 800 bataye ibyabo, bakuwe mu byabo rero n'iyi mirwano ikomeje kugenda ihumvikana, mu gihe ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kugenda batangaza ko uburenganzira bw'abaturage buri kugenda buhonyorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu duce uyu mutwe wa M23 wagiye wigarura hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba rero bikomeje kugenda bigarukaho ko hano muri teritwari hakomeje kugenda habera isibaniro ry'imirwano hagati y'impande zombi. Rero kugeza amagingo aya ngaya bikaba bikomeje kugenda byemezwa ko n'ibiturika biremerero bikomeje kugenda bihumvikana. Radio Okapi yumvikana ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dukesha aya makuru, ikaba yatangaje ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 baje gutakaza abasirikare bagera muri 13. Urumva ni muri kino gitero cyaje kuba cyagabwa kuri uyu mutwe wa M23 muri teritwari ya Nyiragongo. Reka rero makuru yacu rero twari tubafitiye muri kano kanya tuyasoreze muri teritwari ya Walungu. Hano muri teritwari ya Walungu abahitegeye bakomeje kugenda bagaragaza ko hari icyotsi cyinshi cyane kiri kugenda gicucumuka hano muri teritwari ya Walungu. Bivugwa ko rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahabombaritse, zahateye ibisasu biremereye cyangwa se zahakubise ibiturika biremereye, mu gihe bivugwa ko rero zaje gukoresha ibifaru ndetse zinakoresha Sukhoi 35. So akaba ariyo makuru rero aramutse agarukwaho. Reka rero dusoreze ahangaha, gusa turakomeza kugenda dukurikirana update 5 kwa 5 ko turi bugende tubona amakuru, tukaba turi bugende tuyabagezaho 5 kuri 5. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification y'uzibona mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Kadufata uyu mwanya rero tugushimire wabanye natwe, tuvuga ko ntangiriro z'amakuru kugerageza ku musozo ni by'agaciro gakomeye cyane urugenzi kuri twe. Ari nayo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize ukumva aya makuru kugera ageze ku musozo. Gusa tunakwibutsa ko yari wo mwanya mwiza wawe wo kuba watwiyungaho. Niba ari bwo bwa mbere rero ubanye natwe, twiyungaho kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu ba mbere. Turagusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, reba munsi ya video yawe ahantu handitse mu ibara ry'umukara cyangwa se iritukura sabone cyangwa subscribe bitewe n'urimo ukoresha, ubundi uhakande wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru ujye uyabona uyakurikirana uri mu ba mbere. Wakoze kuba natwe rero kuri uyu mwanya wawe waduhaye, ukawigomwa ukawuduha, ukadukurikira kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo. Gusa tukaba tugushimiye ndetse tunakurarikira amakuru yacu y'ubutaha, amakuru ari imbere. Wakoze kubana natwe. Ciao ciao, hasta vista.